Njaa ya Mary Mwende nĩ ĩtigina kithikĩro na biũri ankabo kumania na gĩkuũ kĩa mwendwa ũjũ wao biũria bibi bikerekerwa ndene ya cibitari ya Tendri na arĩa Mwende aratere ũtũro bwawe akiamũkĩra ũtungata bwa kwewa mwana wawe wa bathatũ kũringana na riboti ya postmortem ĩrĩonania mũtũtigi arakuire kumania nowe kumerwa nĩ tharĩke bunene akĩthĩnjwa kenda kwewa mwana ũjũ bubu bwĩzĩte ori gũkwĩrĩkana gũtirarĩ na tharĩke ya kũng'ana ndene ya cibitari ĩu nja ya mũtũtigi eriuga gũtirarĩ na gĩtũmi gĩa kũthithĩria mũtũtigi kũthĩnjwa gũkũ nĩ ũntũ gũtirarĩ na thĩna ya gũtũma bubu bukarika. Rita Mwaniki na rũgano rũrũ rwa Kieba. Family imwe kuma mwena wa CIAKAGO nĩ marakaira kĩvoto kĩa mwĩrĩtu wao vuva yake gũkua na njĩra ĩna kĩriga thĩinĩ wa thibitarĩ ya mũndũ kĩũmbe ya Tendri ĩrĩa ĩ mwena wa Manjimbo thĩinĩ wa tauni ya Embu. Mary Ndenya Mwende ũrĩa nĩ mwarimũ wa biology na chemistry thĩinĩ wa cukuru wa secondary wa CIAKAGO Girls athiĩte thibitarĩ ĩno kũgĩa kana gake ga kathatũ na njĩra ya kũthĩnjwa no atĩ ndatuĩka wa kuma kuo arĩ muoyo. Kũringana na family yake, Mary aumire muciĩ arĩ mugima no atĩ makithikĩrĩria yatuĩka athĩnjwe nevenya. Tangu alikuwa mzima ndiye alijitoa hapa nyumbani akajiendesha kwa gari yake mwenyewe akajipeleka hospitali. Alikuwa ameenda tu check up ya kawaida. Then kufika kule hospitali daktari mwenyewe alipata kule akasuggest juu amebakisha kitu kama siku 7 to due date anaweza fanyiwa CS by that time. No atĩ wakieva makĩria nĩ atĩ Mary atonyire thieta gũtarĩ na thakame mbeganu ya kũmwĩkĩra rĩrĩa kwagĩire na bata. Gũkũ thibitarĩ ĩno ya Tendri ĩkigagĩrĩra family ĩno mũrigo wa gũcaria thakame ĩno na wanayarĩkia kuonekana matiavũra thimũ nĩguo ĩgĩrwe. Yangu alikuwa na blood group iko very rare inaitwa AB negative rhesus negative na ile hospitali manake alikuwa patient pale kwa muda mrefu walijua hiyo ndio rhesus yake. Na manake hawakuwa na damu wakatuuliza kama familia ati tutafute to source out damu kutoka kwa hospitali zingine ama mali tunaweza pata. Tuka contact hospitali zingine zikatuambia tuwatumie nini wapigie kama hospitali waitishe damu. Wenyewe hawakupiga. Gũkũ ciũria nyingĩ ikiumanaga nĩkĩ thibitarĩ ĩno yaregire Mary onwo nĩ ndagĩtarĩ wĩngĩ ũrĩa endaga rĩrĩa maũndũ mambĩrĩirie kũthũka. Dadangu aliitisha kujua mwenye alimfanyia operation ule ni Daktari Kimani si gynecologist ni surgeon wa kawaida tu. Akasema anahitaji daktari gynecologist anaitwa Daktari Kamau. So tunauliza mbona hospitali wakakataa request zenye tunajua kama patient hiyo ni right yangu ama ni right yake kukua ama kupewa a second opinion. Na varia rĩu marenda kĩvoto kĩa mwana wao ũrĩa ũtigĩte vuva mũthuri ũmwe ciana ithatũ na varia ũmwe wacio ni wa mĩthenya ĩrĩ. So what we are seeking as a family is justice for our sister and we are also creating awareness kwa watu wenye wako around Embu to be careful na hiyo Tendri hospital because there is a lot of negligence and there are quacks in that hospital. So that's something that people need to watch out for. Kũringana na riboti ya postmortem, Mary arakuire ni ũndũ wa kura thakame makĩria vuva yake kũthĩnjwa akĩgĩa mwana. Thibitarĩ ĩno ya Tendri kũvĩtũkĩra deputy CEO wao nĩwe Peter Kinyua marauga Mary atwarirwe thieta nevenya atĩ tondũ ngoro ya mwana wake ndĩavũraga wega. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbĩtagwa Rita Mwaniki wa Musiri.